In the Benkulu. Abanga sazi ezizindaba neba tela In the Benkulu. Ngiyababingelela ngizoqala ngabagcotshwa abanathi lapha ngize ngoba abadala noma nabo bonke abantu abakhona lapha ngibizwa kuthiwa kangikhulume okuncane engikwaziyo mhlawumbe neke ngakuzwayo ngabadala besixoxela ma indaba kaShembe ikhulunywa bayiqale ngo1910 kodwa ngiyakhumbula ngizwa abantu abadala bekhuluma ngeindaba engaphambidlana kwa1910 In the Benkulu. Kuthiwa kwakukhona indoda yakwamyeza. Le ndoda yakwamyeza yayingumfundisi eyinkonzweni. Kuthiwa yathi mayilele le ndoda kwase kufika umuntu kuye ephupheni. Ithi ngifuna usuke lapha enkonzweni okholwa khona. Ebese uyasuka uyakulelizwe laseNatali bese ufuka uyashumayela. Uthi kukhona uNkulunkulu ozozalwa kwayingakofika uBhombela isitimela samampompo. Kuthiwa le ndoda yaphuma yathatha amashoba yabhinca ibheshu yafaka isinene. Yathi mayifika enkonzweni yayo yabantu ababe gqoka nje amasudi bebahle. Bathi yahlubuka le ndoda yathi cha kangihlubuki yathi kodwa khona izwi elishoyo kimi ukuthi khona uNkulunkulu ozofika emhlabeni. Kuthiwa le ndoda yaphuma yashumayela yashona ngapha kwaZulu kuthiwa lapha yafika khona yadlulela khona kwaba kusendaweni yangapha kwaZulu. Uthi babamkhulu mayisefikile kulelizwe laseNatali emadodeni ahamba nayo kuthiwa kwathi mayihamba wayisezwakala ememeza ethi kanti kuphi. Kuthiwa kwathi makusenjalo beqhamuka sekuqhamuka isishingishane esabheka ngenye indlela wayesethi ubabamkhulu kubantu ahamba nabo lo muntu engimfunayo ungapha. Kuthiwa wahamba wazofika kule ndawo namhlanje kuthiwa isenkanyezini ilapho ile ndoda eyayibikezela ufika ubabamkhulu eyadlulela khona. In the Benkulu. Angeze ungena ke endabeni kaNobelungu inkosi inyanga yezulu mayikhuluma ngaye ithi kwathi naye lele wayengakofika ubabamkhulu. Wayesefike ethi ngifuna uhlale wena kanje ngiyoze ngifike kuwe ngikubhabhadise. Wayeseyilanda izingane zakhe ezayikholwe kwenye inkolo
zase ihlala lapho wayesethi khona uNkulunkulu engatshelwa ngayo ukuthi uzofika. Ithi inkosi inyanga yezulu babamkhulu wayeseThekwini owalandwa ingane yakashangase ngoba kwakhona omzini omakhelwane wakhona eyayigula. Kanti nalapha wayesehamba eyolanda babamkhulu wayesefika endaweni yaseNanda. Uthi mayifika kuleyo ndawo yaseNanda wayesefika ephulula lo muntu ekufena yenakho. Wayesezwe ukuthi kukhona umuntu ofikile owenza imanga lapha ezantsi kamakhelwane. Wayesethi awuthi ngihambe ngiyombona. Uthi mayifika uthi ngiyakhumbula umuntu engantshela ngayo ukuthi uthe uNkulunkulu ngilele uzofika. Uye nokuthi wayesehambe yolanda izingane zakhe wathi sibhabhathise ngaleso sikhathi. Kamhla ubabamkhulu eyaphezulu kwentaba yizona lezi izingane noma talent ezayihlabelela zithi inkosi isikelela ubaba noma ezule eintabeni. In the Benkulu. Namhlanje umhla ka10 ubabamkhulu esuka entabazwe efika eThekwini wehla estation eMsizini ngalolu suku lanamhlanje. Wathi mayifike esemsizini ngalolu suku lanamhlanje uthi wayesefika edinga wayesengazi ukuthi uzowushona phi uthi wayesehamba ebuza kubantu ukuthi yona yipi indawo la eyayihlala abantu abafikayo base bemtshekisa ihostela. Wathi mayifika nemthwalo yakhe wayesefika ibuke le ndawo ukuthi kayimfanele. Wayesehambe yohlala ngaphansi kwesihlahla okwathi mayihlala phansi kwesihlahla evuka ephuma phandle ebuka ephinde ebuyela lapha ngaphansi kwesihlahla ezolala khona. Waze wabonwa umama wakaMdluli ozala umvangeli uMdluli owagcina sesemaqadini. Uthi mayihleli lapha wayesedabuka lo mama esembona lo muntu kaNkulunkulu oloke evuka esihlahleni ehlala ethamela isigcaka ephinde ebuyele esihlahleni ekushoneni kwelanga. Wayesemdabukela wayeseya kuyena wayesembiza wayesecela umenzela itiye nokuya ngasethunjini wayesevuma ubabamkhulu. Lapha kuleli ikhaya kwakungabantu abasontwa abakholwayo. Yayisifika indoda kaMdluli wayise umakoti wakaMdluli eyamchazisela wakwakhe ukuthi cha kukhona le ndoda esiyithole engiyibone lapha yanivuka esihlahleni ngibe sengiyidabukela. Ithi thema ifika lapha ngiyibuza ukuthi ubani yayisingitshela ukuthi iwushembe isuku ezweni lasenhla ithi thunywe uNkulunkulu kuba ishumayela izwi likaNkulunkulu. Mangabe iseyifikile ke ngane le ndoda kaMdluli yayisihlala nayo babamkhulu kanti kuzoba nenkonzo enkulu emanzi imtoti. Yayisele ndoda yakaMdluli ithi ngoba wena kuthiwa umuntu kaNkulunkulu kunganjani ukuba sahambe siyemanzi imtoti ebese kufike lapho ke ubona abanye abefundisi wayesevuma babamkhulu. Base bephuza itiye kwasedlukuhlwa wayesesuku babamkhulu wayesebuyela ngaphansi kwesihlahla lapho ehlala khona. Sasa sidlule sasa sifika lolu suku ababenqume ngalo ukuthi bazohamba beya emanzi imtoti enkonzweni enkulu. Wayesehamba babamkhulu bathi mabefica basefica abafundisi ababebakhulu abafaka ukhololo namajazi. Bathi mabefika wayesele ndoda kaMdluli introducer kulabefundisi labo. Base bevuma bathi ayishembe sizothi mabe inkonzo siqhubeka ebese sicela ukuba ukhulume nawe. Kwase bevuma wayesebe isiqala inkonzo base bethi sinoma Mr Shembe lapha sizocela siphathele inkonzo. Uthi oyathi mayisukuma into yasezulwini ithi vula ulimi umlomo kwathi uyakhuluma kwase kuvuka ibhodiyane befundisi bonke nokhololo baphansi kwathi abanezinto saseyikhuluma. Base beqala abantu bebona ukuthi kakusiyo umuntu lo esakhona ubabamkhulu lapho eMsizini. Kuthiwa kwathi ngelinye ilanga emzini thizeni kwase kugula ingane emzini wakaNduli. Uthi igula lengane yayisigula isikhashana yayisidlule emhlabeni. Base beyibona lengane ukuthi isidlulile emhlabeni. Base beyithatha lengane bese beyisa enyangeni eyayikhona lapha eThekwini. Lalingakwakhiywa iTheku ukuthi kuba amabhilidi kwakusakhiwa imizi yabantu.
mayithatha lengane base beyise enyangeni eyayikhona ekwakuthiwa nguphushele yakamdlezana. Mayifika enyangeni ithi eyibuka ithi lengane isedlulile emhlabeni. Yayisisuka lapho le ndoda eyinyanga ithi mangabe ningangikholwa ithi nyukelani lapha emzini womlungu uMakhoti njengoba sekuyisibhedlela uMakhoti kwakuyindlu yomlungu. Kuyisibongo somlungu. Yayisele ndoda ifika yomlungu beyiletha lengane bathi babe beyiletha wayisefika ethi umlungu isedlulile lengane inesikhathi esingangedlulile emhlabeni. Base bethi hambani lengane niyoyifihla ngoba isiyedlulile. Base beyithatha uma welengane wayeseyifaka emhlane wayeseyigoqa ngethawula kuyimbozo ukuthi abantu bangayiboni. Kuthiwa yathi mabezihamba izinto zabantu ngene kuthiwa zazehla ngako morning side kodwa kwakungakube idolobha kwakusayimizi yabantu. Kuthiwa bamfica babamkhulu ehleli ngaphansi kwesihlahla sakhe kuthiwa wathi babeqhamuka labo mama yayisisukuma into kaMayekisa yayisiqonda kibo yathi mabiqonda kibo yayisibabingelela kuqala base bevuma yathi babevuma yayisithi kodwa bathi kukhona onganiphethe kahle bathe he sibuya lapha kumlungu uMakhoti kuthiwa lengane esiyiphethe lapha emhlanje siyedlulile emhlabeni yayisithani iqaqa. Base beyiqaqa beyibeka phansi mabe beyibeka phansi lengane yayisithi into yasezulwini ivulelana amakhala yayisiphephetha yathi ivulena amehlo yayisiphephetha yayisivula amandlebe yayisiphephetha yathi mayivula umlomo iuphephetha yayisisukuqhuba ihlala ingane. In the Benkula. Kuthiwa indaba ezasuka enyabaze zaya kweliphezulu zehla zajula zehlela emzini wamakhosi kwakuse emvoni phezu komfula umvoti lapho babamkhulu afika ashumayela khona izwi likaNkulunkulu. Mayishumayela izwi likaNkulunkulu base behlukana phakathi abantu bethi khona umuntu oshumayela ivangeli elingaziwa lapha. Abanye abantu lapha phakathi kwabo bathi akabulawe abanye bathi akayeke ashumayela izwi likaNkulunkulu base bemthatha ubabamkhulu beyomqulisa icala phezu komfula umvoti. Ma ubabamkhulu behleli naye abantu behlukana ngembono base bethi laba abantu ukuze kuthathwa isinqumo esifanele ngoba lelizwe selibuswa umthetho wamangisi ake sambeni sekusayitsheni kwafika kwanyiswa kusayitsheni manga lithola igama lakhe bathi uSartain McIntyre abanye bathi uJohn McCain kodwa ngesizulu sithi uMaqhayi. In the Benkula. Ngoba yayisosha yayisigaxa imigaqo yayisiphambanisa yayisinikela khona yayisithatha ihashi layo yayisinikela khona lapha phezu komfula umvoti lapho eyibambene khona ukuthi ubabamkhulu akabulawa abanye bathe cha akayeke ashumayela izwi likaNkulunkulu. Kuthiwa kwathi mayiza indoda yomlungu iza lapho babamkhulu ehleli khona kwakuyindawo njengale endawo engemuva kwethu kuthiwa lathi ihashi imali yahamba laselingena imlenze yayo yangaphambili neyangemuva yayisingena igamanxa yayisihlala ngesifuba osihlabathini njengoba ade kubisha imoto. Kuthiwa yayisiya kwindaba eyayibhungwa lapha yana ukuthi ubabamkhulu akabulawo kwase yonke iattention yabantu yayisibuka lemoto lelihashi lomlungu eselibhajiwe. Kuthiwa yayisihlala kwakukhona induna kwakuthiwa umcineka induna kwakuthiwa umcineka yayibhizi lapha itatazela eduze kwehashi lomlungu. Kuthiwa wayesethi ubabamkhulu wayesethi akenibizeni umcineka wayesebiza umcineka uthi wayesethi wemcineka wathi hamba ukulela bhunu ulitshela ukuthi ngithiyani bambisisa amatomu. Wayesebuza umcineka uthi kanjani nceke yenkosi ngoba leli hashi libhajiwe wathi ngithe hamba uyitshela ukuthi ibopha amatomu. Yayisihamba yayisifike lendona yayisimtshela ukuthi sayitshela uthi inceke yenkosi bopha amatomu yayisiwabopha yayisibamba iqinisa lendoda yomlungu. Uthi ubabamkhulu ehleli khona lapho uthi waphakamisa izandla wathi mayingaqeda ukuphakamisa izandla laseligquma ihashi laselingqabashiya. Uthi wayeka indlela ebheke kubabamkhulu wabuyela emuva usayitsheni wayesesinde kanjalo ubabamkhulu base bethi abantu niyabona lo muntu ukuthi kade ngithi akabulawe usesize kanjani. In the Benkula. Njengoba ngihlabelela lengoma
bethi abangazazi bezindaba lengoma yaqanjwa ezweni lakithi eMbumbulu lapha ubabamkhulu afika khona yayingekho inkantolo yayisephayindani bethi bonke abantu mabe beshadelwa noma beshada behambe beyephayindani uthi mayifika ubabamkhulu uthi la uthi kohamba isikhathi kube khona imantshi inkantolo bonke abantu bakuleliza bayobhalisa kuyona bafika nampela isakho isikhona inkantolo yaseMbumbulu ayibonga inkosi amen akazi sekulungile isikhathi sinjani ngiyabonga hayibo hayi Awu. Uma bechaza In the Benkulu.